Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan nih guys. Wih, ada berapa ini barungannya Jihun? 100? Ya Allah, bel. Oh, ada 7. Ada Mas Silo nih. Ada Mas Rama. Ada Mas Iqbal. Ada Mas Hanif, ada Arhen. Halo Arhen. Arhen memakai barungan apa sih? Apa namanya? Ulo. Ada Mas Reksa, ada Mas Abdul, ada Dek Jihun, dan ada Mas Riko. Mas Riko ini memakai barungan apa? Wah, barungan hitam. Terus Dek Jihun memakai barungan, wih, barungan hiu. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barungan, barungan kodok. Terus ada Mas Reksa memakai barungan apa Mas? Wah, barungan ular. Mas Hanif memakai barungan, wah, telon merah. Terus Mas Iqbal memakai barungan singa kecil. Wah, singa kecil. Mas Silo memakai wah, kepala macan. Dan Mas Rama jadi buntut macan. Ya saiki Mas Silo dulu yo. Apa? Gak apa-apa. Bisa. Protes. Protes. Ayo le. Nggak bisa bro. Iyo, jayo. Kamunya. Iyo. Yo wes yo Mas Silo. Yo sekarang Mas Hanif. Ayo Nip. Akan kumpul di Moro Karso, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring. Keranten panggenanipun enggih rabi sumpek ini. Ampun lebet wonten area Yo wes yo Mas Hanif. Yo saiki Mas Abdul. Mas Abdul karo Mas Riko. Yo Mas. Ayo Mas Riko.
Dengak Mas Riko. Dinglo. Yo wes yo duduk yo. Yo saiki Mas Rama, Mas Iqbal. Ayo Bel. Sopo? Rasa mutong neh Dul. Mas Iqbal. Gak angkot Dul. Yo wes yo Mas Iqbal. Piye Hen? Arhan tadi bilang apa? Kamu aja. Dijel tak rekam lagi. Aku aja. Ah, takut. Lagi muni mau. Kamu aja. Udah lihat Mbak Irma toh? Kamu aja. Lah Ben, kamu aja. Melungker iki. Hela wedi. Ya saiki Mas Reksa karo Dek Jihun. Yo cah dua. Tiga, Rek. Tiga, oke lah tiga. Ayo Dek Jihun. Reksa iki kurang ajar Reksa. Kancane diulen. Akhir Riko caplok Hun. Riko caplok Hun. Bisa gak Hun? Woi, kok Jun iso nyaplok? Reksa. Lompong. Telon gede to, Bel? Karo sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Yo wes yo Mas Reksa karo Dek Jiun. Ayo lo, oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Dadah.